ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба муносибати иди саиди Қурбон ки фардо фаро мерасад сидқан табрик гуфта ба ҳар як хонадони кишвар аз даргоҳи Парвардигор сулҳу амонӣ ва файзу баракат орзу менамоям. имсол таҷлили ин иди суннатии аҷдодиямон ва истиқболи санаҳои муҳими дорои аҳамияти таърихиву сиёсӣ баробар омад. яке аз чунин санаҳои таърихӣ ҷашни 20-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон бар асоси Конститутсия гуногунандешиву озодии эътиқод барои тамоми шаҳрвандон кафолат дода шудааст. дар ин замина мардуми шарафманди Тоҷикистон ҳамаи маросиму фаризаҳои диниву мазҳабии худро озодона анҷом медиҳанд ки ҷашнгирии иди саиди Қурбон далели ин гуфтаҳост. иди мубораки Қурбон дар фарҳанги исломӣ ҷойгоҳи хоса дошта аз ҷумлаи қадимтарин ва азизтарин маросими суннатии мусулмонон ба ҳисоб меравад. зеро ҷавҳари он аз ормонҳои башардӯстиву шавқат иборат мебошад. таълимоти дини мубини ислом саршор аз андешаву афкори созандаву офаранда, накӯиву зебоӣ ва покиву озодагӣ мебошад. дар ин рӯзи саид мардум бо рӯҳияи болида ва бо шукргузорӣ аз зиндагии пурсаодати имрӯза ба аёдати ҳамдигар рафта аз ҳоли эҳтиёҷмандон хабар мегиранд, барои изҳори таъзия ба хонаводаи азодорон мераванд ва ба хотири гузаштагон дуо мекунанд. иди Қурбон таҷассумгари садоқату фидокории муъминон дар назди Худованд буда, ҳамзамон дорои фазилатҳои меҳру саховат ва ҳиматбаландӣ мебошад. маънӣ ва фалсафаи иди Қурбон ба қадри якдигар расидан, ҳурмату эҳтироми якдигарро ба ҷо овардан ва ба ҳамдигар наздик будан аст. вобаста ба ин хайру сахо кардан аз ҷумлаи вазифаҳои ҳар як фарди муъмину мусулмон ба ҳисоб меравад ва Парвардигори олам дар сураи Нисо ояти 36 дар ин бобат чунин фармудааст: ва худоро бипарастед ва чизеро шарики ӯ муқаррар макунед ва ба падару модар ва ба хешон ва ятимон ва гадоён ва ҳамсояи хешованд ва ҳамсояи бегона ва ҳамнишини наздик ва мусофир ва он ки дасти шумо молики ӯ шуд накӯкорӣ кунед. барои беҳбудии ҳаёти шаҳрвандон мо қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуда, роҳи беҳтарини баргузории ҳама гуна маъракаву чорабиниҳоро фароҳам овардем, вале баъзеҳо то ҳанӯз ба таассуб ва хурофот дода шуда зиндагии худро дидаю дониста вазнин мекунанд. аввалан қурбонӣ кардан ҳамчун суннат бар дӯши ҳама ҳатмӣ нест. ин амалро касе бояд иҷро кунад ки аз назари иқтисодӣ имконият дорад ва молу сарваташ ба ин кор мерасад. дуюм нафаре ки масъулияти худро дар назди аҳли байт ва хешовандони наздик ки онҳо ба ӯ ҳаққи зиёд доранд иҷро карда бошад. ин ҷо бояд ҳаққи фарзанд ба таълиму тарбия، ба сару либос، ахлоқи нек
حق خواهر و برادر، پدر و مادر، همسایه ها و امثال اینها اجرا شده باشد. هر عنعنه و رسم و آیینی که در فرهنگ دینی ما رایج است دارای فضیلت و حکمت یا ارزش است که تاکنون اصل خود را نگاه داشته است. بنابراین در روزهای عید و دیگر سنت و مراسم ها به محتاجان به اندازه امکان رسانیدن کمک مادی یکی از فضیلت های بزرگ مردم ما بوده در کشورمان تدریجاً به حکم عنعنه نیک در آمده ایستاده است. اما این هرگز معنای آن را ندارد که ما در این روز مبارک صرفه و سرشتکاری را فراموش کرده به تقلید دسترخوان آرایی و قربانی کردن پردازیم. برعکس در این روز ما از هر وقت دیده بیشتر به احترام یکدیگر، حمایه حق همدیگر و نیکی و نکوکاری پرداخته به خاطر آبادی نزدیکان از اسرافکاری و خودنمایی دست کشیم. حضرت محمد در حدیث خود فرمودند اول چیزی که خداوند تعالی در ترازوی عمل می نهد اخلاق نیک و سخاوت است. بزرگان ادبیات عالم شمول ما باشند به دست آوردن دل مؤمنان را با حج اکبر برابر دانستند. دیگر حکمت و فضیلت مهمی عید مبارک قربان دعوت به همزیستی آسایشته و یکدیگر فهمی انسانیت است که همه ساله توسط انجام دادن مناسک حج مسلمانان عالم را در مکة الله به هم می آورد تا از احوال همدیگر آگاه شده پیوندهای دوستی و رفاقت را تحکیم بخشند. باید ذکر کرد که امسال زیاده از 6000 نفر شهروندان مملکتمان با نیت ادای مناسک حج اکبر عازم مکه مکرمه و مدینه منوره شدند. در عرفه این عید شریف آنها در قطار میلیون ها مردم مسلمان جهان به زیارت خانه خدا مشرف خواهند شد. باور دارم که حاجیان ما در آن سرزمین مقدس در حق تمام مردم شریف تاجیکستان دست دعا برداشته از درگاه پاک خدای تعالی برای کشور عزیز خود ثبات و آرامی و پیشرفت و آبادی را طلب می نمایند. هر فردی که به زیارت خانه خدا شرفیاب می گردد باید داند که این عمل معنای تولید دویمباره معنوی، تحکیم اخلاق حسنه، به دست آوردن پاکی روحانی و اخلاقی و نمونه انسان کامل شدن است. وقتهای آخر مردم ما درآمد و پسندازهای خود را برای کارهای مهم، تحکیم سلامتی، تحصیل فرزند، بنیاد کارخانه ها، آبادی دیار و کمک های بشردوستانه خرج می کنند. این عمل خیر باید منبع نیز برای ما قرض پرشرف انسانی گردد. در این جاده پیش از همه باید حاجیان درس عبرت نشان دهند. علاوه بر این همه ما و شما باید تمام نیروی ذهنی و غیرت و همت خود را به سازندگی و بنیادکاری، تحکیم استقلالیت و دولتداری ملی روانه کرده، همچنین در امر خیر تربیت مردم خصوصا نورسان و جوانان در رویه دوستی و برادری، خودآگاهی و خودشناسی و وطن دوستی و وطن پرستی سهمگزار باشیم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر همه شما هموطنان عزیز را با فرارسی عید مبارک قربان تبریک گفته از درگاه پروردگار
برایتان خانه آبادی و سربلندی، تندرستی و فراخدستی و سعادت دنیا و آخرت را آرزو دارم. عید قربان مبارک همدیاران عزیز.